Loko bale ba shikharabela Mutsho shuzuri wani warfara spina rakore chirabela sazone bakutibza zone ngeno bukati ya shango la shasi zinje zinazo kubona azikoite pezero kudibona na zilamvula zikubona zishikupadala nga utraro asimvula zine zakubona nazo dine amanda sashe izaba zoto itsa zone pezero kutoa purichabela sar kubona zori kabungo bupo avundula shula first state mbraza shizikubona ushikane pala ka 60% ngeno kavundula shula kwazo nata mbraza shizadibona na zisikodibona na zikorapwa jabudi bezizi diba hona ne pala rukolebesana ne pala kavundula shula Mpumalanga ni mvula zine zazika 30% ne pala pezero kutoa purichabela ane pala na bukobona utingwanga mbara watada zine bakutibza zone ndija uri mvula zabazo dine amanda ne pala ni mvula za madumbu rukotoa purichabela saka ngopona kwa mavundula kwazo nata na vundula Mpumalanga ne pala rukolebesana vundula northwest bakutibza zori mvula zine za madumbu zibazo kubera panda machero rukotoa purichabela ne pala Pington bakutibza zori udobana kona zeyo za miro ya daga pezero shabela saka vundula how things ne bakutibza zone ndizo ni mushona kubona la tuti bokupisa 32 degrees na mvula za shizikubona zidodi baziko fela pano na pala bezishitoa purichabela Springs 29 degrees rampizi ni muchona kawo wadoba ushikupisa rukotoa purichabela zone bakutibza zone ane pala rukolebela hapo kavundula Limpopo ndizo rutoba ushikupisa ane pala Thando 34 degrees pala Mesina 36 degrees au nombra zine za kolebela rushabela sana Pitongo Mokopane none ndi 35 degrees dobo kupisa bukuma rukotoa purichabela pala Mpumalanga unembra za shitsa kubona zidoba zishikona ukubona la zidoba ushikupisa na one malahleni 30 degrees ane pala rukolebela rukobera panda ne pala kavundula KwaZulu Natal na hone unembra za shitsa kubona zidoba zishikona kubona nono stopisa Lady Smith nga 35 degrees rarabela pala Richards Bay none ndi 30 degrees jabana zo ndi mucho no dobo sakoro kawar kolebela pala Pietermaritzburg nga 29 degrees rukotoa purichabela pala kavundula Shula Eastern Cape kuma temperature zipasi pala Makhanda nga 21 degrees rarabela pala Mthatha 25 degrees pala Komani na one abona rustopisa kuma nga 30 degrees rarabela sapo rukobera panda ne pala rukolebela kavundula Shula Western Cape zine bakutibza zone ndizo rukubona nono stobona Makole Riversdale 25 degrees pala Cape Gahasa bona doba una Makole na hone nga 22 degrees shitoa purichabela ane pala kavundula Shula Northern Cape ono kubona none ustobo chikupisa bukuma Kimberley 35 degrees Kurumani 34 degrees ratoa purichabela kubona zone muchone kawo au nambura zine za kolabela rukotoa purichabela ane pala kavundula Shula Free State rukubona zone Bothaville 32 degrees rampezora hana mvula za shidoba zichikona hane pala dobo chikupisa Bloemfontein 31 degrees rukotoa purichabela ane pala kavundula Northwest naone udoba mvula za shizichikona pethu kubona muchona dobo chikupisa peto pambana naho Osda 32 degrees ubakane mkororo wa matsira ndiri madekwana abudi